Bathandekayo, indaba esithe sayifunda indaba ejwayeleke kakhulu, indaba yendodana yolahleko. Ngizoba mfishane kakhulu ilanga ngaze kuncipika amafutha ami phela mina amasamasha. Sithandwa zami, zintathu izinto engifisa ukuba sizibheke kuleli ivangeli ngokuloba Lukas. Ngaphambi kokuba singene evangelini kunezinto ezimbalwa hlezi ekumele sidlule kusona. Okokuqala, isono is a personal choice. Mangabe uqala wona isinqumo osuke ukuthathele sona. Ungakhala ukuthi abangani bakho baku-influencile, kodwa ekugcineni kwakho konke isono is a personal choice. Ingakho uma ngabe kubhekwa isono ukuthi siyini ebese kuthiwa ubunayo yini inkululeko yokuba ukwenze lokho okwenzile. Ngoba uma ngabe okwenzile bengeyona inkululeko yakho, siyaye singakubheki njengento eyisono, kepha uze ukwenze ubunayo yini ichoice yokuthi ubungenza okunye. Oqala, iphuzu lokuqala ukuthi isono it's a personal choice. Okwesibili, isono siyabona ubudlelwane bomuntu noNkulunkulu. Whether you like it or not, isono siyakususa ebukholweni bukaNkulunkulu. Okwesithathu, isono siyabona ubudlelwane onabo nendalo kaNkulunkulu. Siyabona ubudlelwane nomunye umuntu, siyabona ubudlelwane nebandla likaNkulunkulu. Singene evangelini ngifisa ukuba sibheke ivesi elika 14, elika 17 nevesi lika 19. Uma ngabe iqala lendaba yendodana yolahleko, yahamba yaya kuyise, yafike kuyise, yafuna okungokwayo, uyise wayabela ifa layo. Engikuthandayo ukuthiwa yahamba yaya ezweni lakude, yalisaphaza ifa layo. Amanye amaversion ayibeka ayiqoshamise athi yalidla lezi khona igama sengilikhohliwe. Thiwa yadlala ni sengikhohle kodwa kuthiwa khona kudlala nawo. Mhlawumbe ngizokhumbula ningikhumbuze bese nikhumbuleni. Thiwa yahamba yalidla nonondindwa. Ngithe njalo ngize kushiwo njalo. Kulapho basho nje kuyinto esayibe njalo. So le ndodana yolahleko uma ngabe ihleli ilisaphaza ifa layo nosibanibani, enginesiqiniseko sakho ukuthi wena ngangingekho kodwa it's okay. Enginesiqiniseko salo ukuthi babengeke bayitshele ukuthi iphindela kuyihlo. Babengeke bayitshele ukuthi yonga leli fa lakho hlezi usazolidinga. Kumaphi la ufuna ukuba sifinyelele khona ukuthi kwezinye izikhathi kunabantu abajabulayo eboneni kwethu. As long as they benefit in our sinfulness, abasoze bakhuza. Inqobo nje uma ngabe bedla besutha bethola lokho abakufunayo ngokona kwakho, uzoqhubeka wone, ngeke bakubuyisele kuNkulunkulu ngoba bayabenefita ngokona kwakho. Uzwe abantu bethi hayibo usanele vele ngiyambona nje uright, unemali muqo. As long as they benefit eboneni kwakho. Hayi uzohamba nosihle nje, uzokubuyisa ekseni, uzosithengela vele ithwe, as long as they benefit in your sinfulness. Ngoba kunabantu abazojabulela ukuthi usesoneni ngoba bayabenefita ngokona kwakho. Kunabantu hayibo vele izinto zomlungu nje lezi, hayibo ubuyele nama uqhubeke wenze njalo wena untshontshe emsebenzi, as long as he or she benefits from your sinfulness. Umuntu akakhuzi akakususi inqobo nje ngoba ngisabenefit, usalisaphaza nami ifa lakho. Inqobo nje ngoba lokho kuligugu wakho ngisabenefita khona.
ukuthi kunabantu abazofana nalaba indodana yolahleko emotional ifanayo ithi uma ngabe yona bayigcine ngoba basabenefita efeni yayo ithi nakuba yona kunjalo bathi ngeke sikubuyisele kuyihlo inqobo nje uma ngabe mina ngisabenefit eboneni kwakho athi bayazikeke osibanibani vele umjida wami lona vele thathe lapho vele kunankinga so ngizongishela ukhiya as long as ngisabenefit akini ukuthi umuzi wakini ngiwenzani nabangani hayi but soyishayela kini vele kamsovela banankinga kini as long as they benefit in your sinfulness abasoze bakuyeka as long as kukhona abakuzuzayo eboneni kwakho ukuthi kwenzekalani ngawe inqobo nje uma ngayibona besasizakala okwesibili engifisa ukuba sibheke ivesi lika 17 bathi wabuyelwa umqondo elesingisi lithi he came to his senses wathatha isinqumo ukuthi sengiyabuyela kubaba as long as you have not come to your senses usazoqhubeka uhlale konini inqobo nje uma ngabe ungabuyela umqondo ukuthi lokho engikwenzayo kuronke usazoqhubeka ubona ubuhle nasentweni embi as long as you have not come to your senses to realize ukuthi lokho engikwenzayo akufanelekile usazoqhubeka uhlale ezonweni zakho inqobo nje uma ngabe usabona ubuhle nobumnandi baso usazoqhubeka uhlale kusona until you come to your senses then you realize ukuthi lokho engikwenzayo kuyaqeda ubudlalo bami noNkulunkulu indodana yolahleko he came to his senses wasekunakuphila kanje angikwazi ukuthi ngadla ukudla kwengulube ubaba ehleli kahle ekhaya angikwazi ukuthi ngaphenduka isigqila ekubeni ekhaya ehleli kwahle angikwazi ukuthi ngabe isigqila sesono ekubeni kumnandi ukuhlala noNkulunkulu angikwazi ukuthi ngahlala ngidla ukudla kwezoni ngidla ukudla lengulube ekubeni ngazi amagrasiya sebukhoneni kaNkulunkulu as long as you have not come to your senses soqhubeka ukudla kwengulube khona amagrasiya soqhubeka uenjoy isono ukhona okumnandi kunangale inqobo nje if you have not come to your senses you will never realize ubumnandi obuphuthelayo ukuhlala esonweni okwesithathu nokugcina engifisa ukuba sibheke thiwa yabisisuka yaphindela kuyise yathi uma ngabe ngifika kubaba ngiza kufike ngithi baba ngonile he came to his senses he realized ukuthi usesonweni he then took a decision after taking a decision he admitted ukuthi wonile he was accountable for his sins he was accountable for his deeds ukuthi sengibonile ukuthi ngisesonweni ikupho sokwenzile ngalokho because you have to take a decision ukuthi ngiyaswa lokho engikwenzayo ngibuyela kubaba okwesibili ngiza kufike ngibe accountable ngezono zami ukuthi ube responsible take responsibility ngezono zakho ithi incwadi yakhe nesisi ngelinye ilanga uEva noAdam uma ngabe uNkulunkulu efika kubo athi Adam usuzidlile yini isithelo athi uAdam akusimina uyelo ngikhombona siswami athi akusimina ilo wesifazane onginikeze yena athi wesifazane akusimina ile nyoko onginikeze yona ayiphelele le ndaba umshone lenyoka ezoblame omunye umuntu because whenever we have done something wrong we need someone to blame we never take responsibility of our own sinfulness ithi ndodana lahle uzafika kubaba ngifike ngithi ngonile ngizafike ngibe accountable nokona kwami ngiyafike ngimtshela ubaba ukuthi ikuphi engikwenzile ngoba kwesinye isikhathi siyahlala sifuna ukukhomba omunye umuntu we never take responsibility of our own acts sithi nakuba sesonile sesikwenzile okuphambene uNkulunkulu ebese sithi Nkosi ukuba kubona abangani bami wanginikeza bona ngaba ngikwenzanga lokho ngiseqaleni isono is a personal choice you take a decision ukuthi ngiyafuna ukubona kanti noma usufuna ukubona you take a decision
ukuthi sengiyasuka sengiyakubaba ngifike kubaba ngithi ngonile bese ngicela into ethelelo. Amen.